KS Shekinah Marboh dawan rak buram gaya kesing miri Mazzarello Girls Higher Secondary School Juwai. They were ha ke 12 position ke result secondary school living certificate examination arajar arpondru. Hey wadi yo gale enrutli ki distinction bagi total marks wa sanspa enrupauli. Hawayo uya kelam wa ke Shekinah da ongo wana do dang kian kwa hi ko bo poi chakmat we kat dang he da singau ko man iwe tang wa deba penslur ki basikai skor hei wa hakini ki arsnem DM ki wa yo opposition kam te DM yuluti wa yo cha ki 16 ne 17 position tang wa poi perkhat ko wa yo ya ke 12 position iwa da pen kemen ka hado wam yede umudur de ingu ko le yo balai ye ni wada poi ko chakani ke kerdan he yo to wan kamon pengkre ko ya ke exam da ongo wa kre kot ko de sngi mto wari de step we de min ne da wa jam ha gitu ki por we de kre le kat kam ki notes wa de e ki wasikai kam ju ki wa yo yarap online he por wa man exam le ongo thi amit ko da ongo le wani liang ka be upam pen borgi de wo ong wo le ko kat iwe ye ko kat wani liang ka skor wan darap pen bor hiki we das nyangu ko ye ni ne bah la dem pen borgi boy empoi ke chakani ke kerdan kathong yong ka kateto wo lai pure science we hadin wa pas class 12 daw pai ko chewon wa ya luti ublai la da hakikam civil service le hagani ke sngi ne liang ka skor da pen man ko ye pengkuburam ya ka Shekinah hewa da em le irwai le kamen naki kena skor por sedang negasi nudo sedang he ginong hikai bet kita expectations kamu ong te ngale kuai mut nudo dang chua le de kuai dang chua tu mut sniao dang rap sniao impossible ite ye dang kadang he te ginong hikai le dang encourage beki kam tu te we ini la arsnem kam tu di yo gina skuri tu mut sniao inspired ong ngale de kam tema de kam tu man de exam le de dua hi oblai de dua hi oblai de le hi best kat hi le de kam te boy mudoro chi 12 position nga ang boy chi 16 17 18 mo 20 le de chi tip ni 12 position we mto yo de phone in score ang di But ma the congratulations to your 12th position. The snow kumen hasem ni de mudur to wa kam te mom hiyo to 12 nga boy dang rap kian te ingo apply te nakong te mud wai ma ingo apply ma mem yodoro kat te sang boy te mandagam te mud kam te mud mta wa mud ti mud haru yasni boy yi man gam te sigi top 20 tang mud te ba 12 position mud kemen ha ingo apply te kompen krekon te ngam ong di ong krekon de made kya made te mud ong yi te mud krek ba mostly de sni be krekon si kam tu khaithia te de bi tu krekon te mud man kam breaks kam di cha bam ja kam tu te de krek be kam tu de sni te he made le chigi mud mem ong di ong thia made bare te step le mud kam te mo ong but mostly te krekon he sni be to made way step way snya to hi kejam before te mud he sni be everything wala le te mud kam te krekon te krek hi kat we kat wa ong ginong hikai mo ginong hikai le de try you notes kat we gi de try you batai te krek hi ne te wa batai ginong hikai te kam te de try you mud
ho information này tu này tai lệ na online sources kam tuแต่เขาก็สิ่งเป็นแค่แต่กำแต่มันได้ทอ exam แหละแต่หมดแม่เอาเดียงเทียเมดเทียสิ่งหมดก็ที่เอาไป exam แต่มีต่อ exam แต่รับไฮสมัตที่ต่างหมดกำแต่ pressure ดีเบกิป้าเอาไปกีหมดมาได้โยกีกำตัวก็มันแต่หมดpressure อะไรกี่มั้งที่อังกีหมด just give your best God will give your best, work hard, God will do the rest. Mak kamu tu anggi, ngalak kamu tang nuskur, rap hi, mut mau ginong hikai wen mut ye yogi haskur, boy ginong hikai ende yang nong hikai yang ki per yogi, mut yogi tak mut potential lah, mut rap push ginga, push ang bet kisah pen kamu pressure nuskur, to be honest rap ya pressure hi. Untuk kami neyung, tang mut kemen wena pressure ginga kami tak walem tak wani, tak pressure ni kami tu empoi aja ni le, miak motivation hi au record le,แต่mut ingat hai ginong hikaya le, kami mah pressure di in a good sense kami. Nangkong tesnya grateful yo blai, MO tu mut empoi hikat ni sang. Em gi por gi wasnyaw mud desnyaw down hasnyaw like mem interest record kam tu mo tang mud ingo yo blai when open one hi biang wite interest yo record te mud kam te ingo yo blai em kam tu em por chat ro tang mud blai de em hi go ta plan te mud through it all mud kam tu chat mud ye hi all like for exam despite em hi personal problem kejak health problem kejak tang ye hi all like for exam ita ro credit gi choblai te chwa for exam le the dwai hi te mud ma only I can do all things through Christ who strengthens me te mud nga la snya yo blai hi wat how mud the glory all the glory to God te kam wada yi result ulai de science stream the ye wit command ye future the do decide when man the plus 12 kat che wa I calling yang apply che te yai the lai de science the le duk mut civil service la ne mut kat wa emen le kat che wada fit the book he apply yo uman the hete the ite den hi am kam to mut kamu ada kamu le hi you give my best in everything you without duk ule kat ni temut man the best results temut the biang hi it is first we have to put God first in everything and pray to God before you start studying and pray to him that he will enable you to remember all that you have learned and also to understand the tough parts. And also, as I said before, discipline really matters. So make sure you study every day, even though if it's little, even if you study little by little, day by day. And also, I encourage you to ask help from the teachers. Our teachers are willing to help. They work really hard to help students understand topics. So please don't hesitate to ask about your doubts and whatever you don't understand. So yeah, that's all for my